Yang saya bahai pi ki pelok prajor cha kini ka video. Tengah sikit majan bon na perdi yang pi wada juk yo ngach po social media kam po Facebook la ni po YouTube nong. Wada lek kam kevina ka jing hikaya pi ki pelok prajor chapang ka Facebook kam nu kamai bisa biga la ni chapang ni ka YouTube kam nu kamai bisa biga. Bon jek yo pero ki video wada dep tap po social media mo. Tadi kuat view live po yang ke YouTube channel ye view pat Zenit LMZ buat PC session long tadi cempiga kini ke YouTube channel. Tabun na perdi yang pi jan wada kin klik mo ye daw ta upload ka kini ke video po yang ni ka YouTube channel yang vino prok na tai na juai. Nei daw wato kini ke YouTube channel wo de am kam video ko argent video mo kam ong pi wato kat ini por wada dep tap video hi tang wam to an original bai man go tam em penyu di face la nem em klamo po yang ni ka YouTube channel lo te kini ka YouTube da jan cha suspend go po chbiat ap so kanta te ni te daw to argent wore tangya apoi danga po yang ni ka channel yo man go kam kapi na ka proof ya katai ka YouTube team wato wada upload i ka kini ka video yo wa pai pikate wa man go original kate ongi ka video original mo te demi gole hak tu ka suspension unoriginal content jimut wa mi go tu ni dawa MK video wa di download mo MK video wa thap chpang niam mo te bon je ki wa unoriginal kante ongi unoriginal mo wa di copy ni tu ni tetap thap po YouTube channel ni te da pha gole kam ki video lately ki video thap po yong ni ka YouTube dep ta hoi uri apply biang ga le ni hoi appeal ga haden wa dep ga appeal wan yo wa ni ka YouTube check ga ni ka YouTube channel biang mo em mo ki video original em mo teman da yo ga ni ka video pai pi kate tejimut yo ko accept ga yo ko monetize biang ga kini ka YouTube channel session ong pini daw wa arjen wari mbanse de happo ya danga kini ka video wato de phone o ma wa pha ga kini ka YouTube channel lo changa ni daw bon kamum yo chna video po yong ni ka YouTube channel yo pha po yong ni yo thap po yong ni ka YouTube ne bha wada pha ka YouTube upload bai kam ki original video ma po yong ni ka YouTube hen rem yo po ro thap wadang emu thas thau kre la ne bon ki kam cham ka yung sem te ban se te da pha ule changa ka ni ka YouTube channel open chna ga ule monetize biang ga dibit tamban se hap upload da ka video yong a po yong ni ka YouTube channel mo wato ni da wada e por go ni hapo ar puso ta hap yo ba ki video original dep yo pha apil ga chaka Facebook team dep yo check wa la di biang ga ni video te di monetize biang go la dem biang ga ni ka video te da cha suspend ga ni ka YouTube channel permanently kama di UP kini to kelas video la di accept kini ka YouTube channel ka kini ka video chana kate ta penyu kini ka YouTube dang yo bai pi upload video yang ma ka session wan nei por check por mo ha po yang kini ka YouTube channel lo te la dim yo de pi ka kini ka YouTube channel la ni la dim upload video de ga ta penyu kini ka YouTube dayap ko mo da cha suspend go permanently te ila kerekam dega mem jing matoy de la di monetize kini ka YouTube channel yo penyu pi da kini ka vi ka screen recording ni sai khnang yo pis nyau thu henui daw wa boy bon na perdi yang pi wa mut jan wa klam kede mo yo penyu pi pai ni nyau ba pai tu ka screen recording na sai te kama dio pi ga kini ka te ka YouTube channel no wa Daniel Samati kama bu tu ile ni te kama dio pi ga kini ka YouTube channel de monetize ka pisal demi po yang kini ka YouTube channel lo te kama dio pi hapo yang kini ka YouTube channel demi green dollar mo yo punya pi example kama dio pi ni demi green ba no kini ka estimate revenue le da sedang go generate bisa jimut da sedang go mi bisa mo te yo live po yang kini ka po yang kini ka content kama yo pi ka kini ka video ma wala dep upload okat ini por wala dep bon bagi video hanre mk video chpang kena mk video chpang niam mk video yang ole original ma ong pini da wa arjen wari wa thap ga ni video mi por de ga edit mi por de klam wala research te batai pia kini video le chna ba ya directly kam ni ta upload mo ni benta wa em kam re wa arjen video re te kam video pia lai hak ni ka monetize le yo video kini wa thap wa ni jrong UR YouTube partner jimut dang em bai ko hapo program mo hapo monetization dang em bai kini ka YouTube hapo jing kamai bisa te kama di pini po da thok la ni your channel will be suspended from the YouTube partner program on August dadu citerik arajar arposan if you don't appeal te jimut iti if you don't appeal tedang pun cuk ini gi jing keliman dapat hapo mail sa ong ni YouTube ini ladim appeal ga hapo ni Agos citrik teknik ke YouTube pi da suspend ga permanently jimut da khang ga da kriya no pi ka kani ka YouTube channel na po ka monetize mo ite daw to ong pi ban si hap nya wan danga kani ka video khnang yo kani ka kani ka YouTube upload da ka video original mo nga da man original ini kambha di kelamo di penyu face yo nga
di penyu ni screen side te kate to man video original go te ni daw chwa le apil hinim ko apun live direct apil ne te man da check ni ka YouTube channel ka YouTube team ka ni ka YouTube bom MU go video original te suspend yang wa ma te da suspend ma permanently te la di yugo nga wan wa upload video tai page pangga YouTube pangga ye ni te yo save ka ni ka YouTube jumut yo chania ka ni ka YouTube I wato original kre ya po yong ni ka YouTube channel te ka ma DUP ka mail de pa wa da bon sen pa ka YouTube team mo yo la po yong ni ka mail kama DUP ni screen nong YouTube partner program on August dodok citrik ajar pesan te kama DUP thok wala ni yong ni tri yong ni ka YouTube. Hi Daniel Samati, we noticed some issue with your channel. We found that a portion of your channel may not be in line with our YouTube channel monetize policy. Kani ka review feedback la ram pa ma la pat man la chipnai man pa mo your channel is still earning jimut ini dang kamai bisa baik kani ka YouTube yong ni ma but will suspended from YPP on August 1 nodok strict arjar pesan if you don't receive more information we would like to inform you kate to kamelo pa na ka YouTube team hini jimut persnya thok kani ka YouTube ladim apiliga kani ka YouTube channel kate hapo citrik cibiat bo ni jan le trik boy hapoi step 1 citrik dala dap citrik cedrong teman da suspend kani ka YouTube channel ka YouTube team ka kani ka YouTube channel ma te daw te poy da nga to upload video hapo yong kani ka YouTube channel mo kama doong pi ladim upload ka kani ka video te kani ka YouTube channel da cha suspend mai ko permanently ite daw tamban se hapo da nga po yong kani ka YouTube channel do di te don hi kwa pan tip chapi te kublai chibon wa pai pi ka ni video do ni te kublai jar ngo chamana ka next video